Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita. Tikilang junjutang hawaramai racun bang pen joyarong hang piaphan kepathia bang aphan sodak pen ingsai nang jipusi chuningri. Pini tikilang junjutang hawaramai racun bang mahesor tokbi patumia porba burong hangabang inut tarun taru acor. Joyarong hang piaphan longli alam ki penajok apran armudalo. Lasila poson soarlo aphan apran karmudabang puaphan sodak pen ingsai nang jilapen. Sorkar arona tengpen kokthat bivek nang jilapen KAC kacharipon abangphu CM Dr. Tuliram Rong hanga phanse dame chuning rilo. Ahoka kangsai kipa bivek chi aphansi chuning rilo lapen ke apran kedam joy. Joyarong hangpi kipa motika asupi biheklang. Lasi kacilana ji aphan. Thang tawe kiduk hektik lasi rawek nang jibuta chuning ri padopon. Lapen ke non apran kedam joy. Joyarong hangpi aphan kipa thialong kacharabduna bangphu banghini. Inura bangke GB mate kangbora lapen dewa tokwi latumta chirabdun lasi latuma phanta nonamat hem kang sambeng vek nang ji athema latum bangke thom kebangke ki pathi vek chi aphan chisik ding si kebang jong si banghinia bangke kali puasonte rabdun ji non ke pathi along si chirabdun ro lasi latuma phan sodak pen ingsai nang ji pasi tekelang junjutang hawaramai pen sodak pen chuning ripadopon. News Text Report, Karbi Anglong News. Nilitum tekelang jun jutang hawaramai hin pentame ningduk lo laso puthak lapen laso puthak nilitum jutang hawar pen la tekelang jun jutang hawar pen kiningge kang tu manggalan lo hokpet justice pinengji athema alang li Tami inut ke society phan ke claim bangku alang li phan lahan lang tot pen ahem sor phan lahan ke torture pen aphan ke en la sobut hak ke hokpet justice dowek ningji lapen la sologot ari sanghu nang du na tuma phan tami net nang vek ningji ni to hin pen chuning rilo Kadawe hampang lapen law and order tumpanta anpa sami ni tum kachuding kang tung ke lahalo concealer or han kachuding kang tung halo also bihek lang arta ningkan hinira chiti manwelang lahai kadogawe kechelana kadogawe akisung dolo tase sarkar hin behentame asap sowe tame akerap kipi kenang sot posinili tumahin pen chuning rilo nilimen ke moisor tokbi nili tekelang jun jutang hawar pen racun bang Pini Dokmuka Mahamaya Mondol Congress Committee asa hemalong Samilangso Block Congress Committee hinpen perangke amai kipapon. KADCC Dunmai Phulapen Lamjai Sarpo BDS Sing Rongpi Kongchun Bang Anil Bora Langhin MCC Amai Phu BDS Sing Ingti Samilangso Block Congress Amai Phu Wilson Timong Atum Pense Bangso perangke amai padopondo. Samilangso Penlong Bomoningti Karbi Anglong News. Karbi Anglong District Congress Committee 10 apeke Central Congress apeke dak Mohamaya Orkanti dan Langhin Monol Consultative Panel Kompang Tachuro Terangkot apeke apa sini kita sini di imagine blessing of District Congress Committee of Vice President apeke spokesperson apeke Lidu Nomang larang apeke Anil Bora General Secretary Karbi Anglong District Congress Committee dan nakuha ni magalagay Wilson Tumu ng National Block Congress Committee amay pulo dan walang nilmakaya lang isa ko kasi committee alam ke
Lakin Mandal Congress President. Dasi Indian Tumhan dan Kehal Presiden dalam Kehal. All ini tum Anglong lo, gote Bharat angkang sita Isilam pen pinang non son ketan side lo, labang ke the whole country of Han, yes, job pen Nika ini yang bukan health hub nanti terso condition kilo lapan ke alang Han non pradin pen henta itu henta orang kilo asal non itu ini ya lapan ke ini tuh district congress lapan ke volunteer program Patumi umakke district kanong tinsi so presbyt kilo apa pini bangke upload tin isa pasi presbyt lo naik kilo pasi itu la sampai so blog itu kan asal itu so presbyt padola selam dia bangke la pahlo on itu thaglong lo India long demokrasi ko bang yo nang lo long si prime minister apang Mante, government to make claim makam chok chip budulok butante. Paisa sakti, iti lokai chokapang, saiti lokai chokapang, sansi lokai. Tamane kuison tumhan, sansi lam kapanje long de judgment so pansi claim country lo. Rahul Gandhi, apang ke Nijang Karbi Anglong wathat langso Karbi langpi alang royalong hang miji hanse hin pen ok kiprupo. Nijang Karbi Anglong wathat langso Karbi langpi alang royalong ok kipru anengkan banga sonsi pining le thota hang miji hanse lomba jong pen patir pipon si pining le thota Karbi langpi ok prupon lo. Bangso ok kipru along abang putinta misen me aji aphan Karbi langpi aroya jengalong Horanam pupon pa mesi hirualang chorpondo bangso a okipruke aningkan koan peneta bangso okipru padopon bomlo hakopen wangbom mate hakopen kiklem bom ang thunsi pining le thot setame hangmiji hanse pen patir pipon pen ari sangho aha bia tumpen cherab dunsi pining le thota prupondo bangso okipru patir pipon ke aningkan wangsi maipu chilar ponputa nang pachinidu bangso okipru along rong pharo si suse arong raratum nang chitong donsi bangso rakom okipru along nang chitong dondo aningkan wangta jangmi poni phai siarni si arni hotpon si aningkan wangta prupon bomlo sonsi pining le thota bangso okipru mesen pusi nang pachinidu News 6 report Karbi Anglong News Habe doan burteman doan atau sar pancing mai sar pancing ni litum da umnarong along ri pini pen da la pincong ali pinian kan suri aprang pen ni tu nong so kar bilang pi oke pru ke rakom oktober da te pini ni litum habe doan pancing ka kecing ngai cepe rai pancing alang li phang hang mi han te pancing ni litum pa pa cho han pu pan toy lo la te ra pancing ni litum pinta bengar me bang bengar me ka curi la te ra pancing ni litum ok trupi nyola hema tadi lah bang soalang roy men tarik dah ada soalang roy kar bilang pi nil tu pini penan ke ningkan suri ni apa mental rakom ok lubang la se pinita uthota ningkan bang ki pruvera bason thara ke pinita nil tu rakom ok pusi hamian te phansi pajaran pu la se muni ka bang kuma phalo ne pajaran pu toi nil tu chini ne da la tingwai bida lang mata hai ta pini ka bang galang phansi rakom rani ben pajaran pu ban toi lo la Bokajan Block Congress Committee atum pen pherang ke amai kang nipon piniada por bhai kresia por pen Save Democracy Save Constitution pot HPN ponsi Karbi Anglong angkang pielo Congress atum pen pherang ke amai ki phapon son thak thaksi Bokajan Block Congress Committee alauta pherang ke amai ing nipon There ni phaing kora ke thomani Surat Court alo Congress song japo Rahul Gandhi aphan defamation case pa bonsi ningkan hini mate 2 years aphan phatek pa bengsi
Chief Judicial Magistrate H.H. Burma Abhi Belongji aphan achiklo aphan athaka court padamlo Lucky India long direct murder democracy lapen constitution aron karkan luputa Pherangke mailong pachinipol Pherangke maikang nielong Surendra Singnar General Secretary KADCC Mensing Taru Vice President KADCC Lokesor Teron President BCC Bukajan Gitalin Sangma VP KAD MCC Mumtaz Ali VP BCC Rajesh Rongpi President Bokajan MCC Kehaingti Sarupathar MCC Sanjeev Baraik Bokajan MCC James Rongphar Young Brigesh Rensing Hi GS BCC Bokajan Rensing Timu GS Ben Chenglok Pinangan Congress Claim Bangatum Chetongdun Bokajan Ben Sarkurube Karbi Anglong News Ki claim la maso putak kadok awe pirthe ang kang sita whole world today the world media are condemning the anti-constitutional act and the way they are going to kill the democracy la kadok awe akama putakta pini bangke ajir dintu ajir tarikhot আমার গোটেই ওয়ার্ল্ড গোটেই পৃথিৱী মানে আমাৰ মিডিয়া আজি কণ্ডেম কৰিছে আৰু দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আজি এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো কুকৰ্ম যে কৰিবলৈ গৈ আছে ডেমক্ৰেসি যে মাৰ্ডাৰ কৰি আছে হত্যা কৰি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান যে বিনষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কথা সকলোৱে আজি কণ্ডেম কৰিছে সেয়ে আমি সকলোৱে এতুম কাদক বেছিতা back ilitum Karbi Anglong ri Assam along ri kosonsi nang oinai loma kiduk ke boy kado beto ma kosonsi ke pavir da japan BJP pe na badde bangke aprang ke pulo je Congress muk Bharat kabuna ji tang non bangke piloma opposition free opposition abedat nahi labang so MC TMC claim bom la pengalang tum arjulong lo je code maloma apnar সাংবাদিক জগতে কক বা বিভিন্ন অপজিশন পার্টির নেতা সকলের কথাই কক বা কোনোবা সোশ্যাল এক্টিভিস্ট কথাই কক যদি তেখেত সকলে যদি নরেন্দ্র মোদীর এগেইনস্টত বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা মাত মাতে সত্য কথা যদি জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া লগে লগে একশন ইডি লগাই হলেও CBI লগাই হলেও কোৰ্টৰ সহায় হলেও আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ হলেও হাৰাশাস্তি কৰি যাতে মানুহজন যাতে উঠিব নোৱাৰে মাত মাতিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিটো বাক স্বাধীনতা